দেখাই ভিতর এইখানে নিধিপদ হইଅছি ସନ୍ନାକ୍ଷ ଲାଭ କେତେ ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବୁ ଅନୁରାଗ ସ୍ୱାମୀ ରବି ଅଛି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତମୟ ଚଳେ ନାହିଁ ପଦ ମୋର ଏବେ ଯାଅ ବିଶ୍ରାମ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇ ଚିହ୍ନ କରିବା ବିଶ୍ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରାଅ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କମଳ ପତ୍ରରେ ভাই নিয়ন্ত বিশ্রাম ধনুধারী আছে প্রস্তুত ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣିବ ଅନ୍ତରାଳୁ ଶୁଭେକି ଜନକଳାହ ବୁଝିବୁ ଭାଇ ଦେଖିଲ কে আছে আসুন সঙ্গে ଅଧୀର ହୁଅ ନା ସାଥୀ ମୋର ତ ନୁହେଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ନେବା ପାଇଁ ରାମକୁ ଫେରାଇ লক্ষ্মণ ভরত পরি অনুজ হইল পারে সে আসুଛି ସେ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ଘେରି ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ଚରଣ ପ୍ରଣାମ ଚରଣୀ ପାଦେ ବାବୁରେ ଭରତ ଶୀଘ୍ର ପିତାନ୍ତ କୁଶଳ ପିତା ଏ কি দেখে ভাই নেত্র অশ্রু বিকলিত কি ଭାଇ ତୁମରି ବିଚ୍ଛେଦ
ସେବେ ପିତା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପିତା କେହି ନାହିଁ ପିତାଙ୍କର ମତ ଦିବସ ଶୋଇବେ सर्वदय चारि पुत्रे बबुरे के जड़े रहिले पासे बबुरे भरत पिताଙ୍କର ସୁଧ କ୍ରିୟା ହୋଇଛି ତ ଶେଷ ହଁ ଭାଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ବିଧିମତ ମୃତ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରି ଚାଲ ଭାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ନବା ପାଇଁ ଫେରାଇ ତୁମକୁ ବାବୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରେ ରାମ ଧର ଅଧୀରେ ଆସିଅଛି ବନବାସ ପିତୃ ଶାକ୍ୟ ପାଳି କିପରି ମୋ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଗି ଦୁହେଁ ବାବୁ ରାମ ନାମେ କଳିବ କଳଙ୍କ ଆଉ କେତେ ଭରିଯିବ ଧରା ଆଉ ପିତୃଗଣ ଏବେ ଦନ୍ତ ଗାମୀ ଯାଅ ବାବୁ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାପଣ ସିଂହାସନରେ ବସି ଭାଇ ମୁଁ ତାହା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛି ପ୍ରଧାନ
বৃথা অনুরাধা করা নাই বাবু ফেরি যাওয়ার আছে পুত্রা সব আপনারা পাড়াছি গাছরে বসি মারি বিছেতে জননী মানে দিবে কাকুরা তাবিলে প্রাণে তাকোতে বাবরা বাঁধানা আউলা কহিব কত কথা কহিকে মাতারে রামা প্রাণে লাগিব আঘাত কিন্তু রে বড় তো রাজ্য করেছ তো রাজ্যের এবার মর্যাদা দিবেছ রাম সীতাঙ্কর জয় নাই অধিকার নাই ভারতের মধ্য রাম সীতাঙ্কর পরিচয়ে জাতিব জীবন প্রিয় ভাই কাজু কাজু কর নন্দী গ্রামে রখে মহিল সিংহাসন করে বসে কাজু কাজু কর প্রতিনিধি ভাবে রই করুতে পারুথিবে বেজা ধর্ম তো ভাতৃভক্ত নিষ্ঠা ভাই কাহে সে পাধুনা দেব আরে কই হ্যাঁ ভাই রঘু মৃত্যুতে বাড়ি বাড়ি বলো কাছে ছিল গেছি
বিদায় ভদ্রতা ଯାଅ ବାବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କହିବ ବୁଝାଇ ଆମେ ସେବା ବୁଝିବା ଦୁଃଖେ ଅଛି ବନେ ମନେ ମତେ ନକରିବେ ଚିନ୍ତା ଆଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ଯିବ ଅନ୍ତର ପ୍ରଧ ଭାବ ମନ ସେଠି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବ କହୁନା କଥା ସତ୍ୟ ଭାଇ ଅପରାଧୀ ମୁନି କ୍ଷମା କର ଅଧୀନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟବାନ କହି ରାମ ସୀତା ପାଦ ପୂଜା ପାଇଛୁ ଜୀବନ କହିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଭୁଲି ଗୌରବ ବଶିଷ୍ଠ ସମେତ ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଗଣ ବହୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଅଦୂର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଭାବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଇ ସକାଳ ଆସିଥିଲି ମୋହିତମ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କର୍ମୀ ବେନି ଗୁରୁ ରସିକନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରଜାଗଣ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି କରିବି ସାକ୍ଷାତ